Sin sibh a cháirstean, ha mín dáchas go bhfuil sibh an an Joe húnd. Agus geta sé SpeakGaelic a ha seo, chaning gymbig learngaelic na bhruidhinn an tuirisge seo, ód sé lítrachas. Literature, lítrachas, cúspir a phrògraim. Agus mar a stúlga, ha siamachgal imimechaí ac aoigh. Tuigi bheirléimhí le achgal. Nes bheirléimhí sé sin a well-read or a wise man. Bheirléimhí. Agus le achgal, a hint. Go literal, a reading man will understand half a word. No, an an bear le fungal, a word to the wise is sufficient. Tuigi bheirléimhí le achgal. Nach tar sin súl betha Jane na fachgal bheis roin sa phrògraim seo. Cudí sin ri ar bríarachas me lítrachas. Van skrivet daar cho ma. Imig jalaf is bharrachd churán an pháragraf agus letus an sentence. Be Calum Maclean a roundsige-beatha scríbhige inimal. Agus ní sin léirvis it SpeakGaelic Adam seach is tíabhíoch go de fíorí chéile, a títal in SpeakGaelic Gàidhlig cutramach chun dar is a chola cáile. Achandáiseach han támán fáilte a chur ar nui. Ché hid a Gaelic únsacha go áirst iad, agus ha cuideach ar a bucach an saoil lítrachas na Gaelic, Alison Lang. Fáilteoirt Alison go SpeakGaelic. Nes a heisgur was a siúil mórin at bhá a gédaí suas. An is sé géin bice med a lia héin chun na Gaelic? Wel, va mi fwrach an tordi verraadjen nu de va mi aoigh is ga an operivik meher. Ach hanig mi gan go skol chani an an donaging nu de va mi jich. Ach sound nu de va mi na minnevach is jego keimnach agus an olhai is an ocean va mi fwrach an in kiauna tua hassing. Hás ich mi a giúnsach na Gaelic an ocean a macha leor can seo. Then doed mi lorach sa leorlan fóplach an in Newcastle upon Tyne. Agus the Vleona station hiel mi a galapas va mi fwrachauns va operacum nach ro cordagrium chomas va mi as an menach in a chlechkig agus dúlan núr a lorach go hin. Smar sit hás ich mi edd klassich an oiche le Anne Patterson an donaging. Agus saun as a sin a jas mui agus muchummas as a chanen. Agus déchaf hat sa hucaút ferrachgin gro gadíirih fílante agus nach be cruisiach de bhaine bhain. Well, a mi smini agus jé hi a darna turisachum gan tóvór. Va teacher oasach me ekin Katriona Feten. As chinga machas a chlasíisce se bheit mis miniog, stoch go gian mi seo, stoch go gian mi a chús go bí mi filante. Agus ag an nám sin va mi ad operúring, garad is jé go táisiach go Gaelic únsachug, chud mi oper ag Parliament na Halloppa. Agus gastich iad, va mi ad a bhí an blionna na ga, na de gastich iad Alec ó Henry mar officid Gaelic. Agus va Bican Gaelic ac am hyn, gyrach y giwnsachog. Agus cwtig yn ila sy'n nyn office riwm a fa filanta, so the hanig Alec chaising os yn cynnyach o grishasan, swrt mi riwm hyn. A mi dol y iaching, i fein trin y chynnyw sio edd fat gynna fi tiwnda gynna fi orla. Agus han rai mi a chwys. Han imi gra gyda rai mi a chwys gynferach sybi a hanig mi machas a chynnyw syns mynd i hwg. Gai hianú. Sit go ma brosnach a mis múniucha ganúin a bhgéisteach. Ach stach go féim mi cuideach a bhíad Michael le seo, lís go ag gún nám scríbe go sa déanamh léirvision iad program an television do féparnéal na rá. Va mi scríbe léirvision an a Scotsman. Agus saunas a macha sin a hwyd mi corm a bhí a gopad an yn crölag oedd va dúine ag MG Alapa en na colfan ac am eichging. Stoch ag roed gamieri edd yn tyfa stwy. A natio fi edd yn tyfa mwy sa canig na program. Oedd wydden yn, mar a romi sminio gyro program ma fi'n onorach ma ying. Ach ag yn am sy'n charo channel television
awn. Haro ach phrògraim na channel yn ille, wo am go am gymatrich anamach yn eich. Agus, mar sydd fai oeddech einsinach fi sas as yn immerste fi y cwydden channel et doi. Wel, tapalit, Alison, agus bryni sy'n nesatio y ddyrsh, mae'n lleol ac y tein fi litrachus. Ach yn drasten nach cwrsyn ar nwy i'r bic yn yw'n sy'n hi. Leis gyda'n litrachus, cwsbyr y phrògraim, Táiscí sin le trí fachlan a ha colach chéile ach nach il itchad cheumannan. Litrachus, literature. Litrachus. Am fachgal san spelling. Litrachuch. Litrachuch. Agus am fachgal san literacy. Literach. Literach. Nuair a gosgla sibh leor, an bhí sibh a torsteanada donna dúilleach an aoigh, the front pages, na dúilleach an aoigh. Stácha go bhfuil sibh téal iad bharrachd, poetry, bharrachd, nio, iad prose, rosc, rosc. Ha ilir seoir sa leorach in sa Gaelic, agus seo cútsiú. Nio, iction, non-fiction. Nio, iction. Ach, James Sharleif a bhí a lévig fiction. Fiction. Nio, iction, agus fiction. Ha cútseán agus Sharleo novel, uthscail, but sometimes also a tale. Sé urscail a Sharleo. Agus ha cútseile agus sé scialwach Gàidhlig, a short story a Sharleo san. Uthscail agus scialwach Gàidhlig. Awn an urscail, nio, novel, mar a chluinio go trích gan dú, be character and láitith, strong characters. Character and láitith, agus mar is tríchge, be cóirugh, dialogue, cóirugh étere. Character and láitith, agus cóirugh. Nes sé chanil mé táisce even seo ach gear chúntas, a summary. Gear chúntas. Ach am dachas gan de chóirst a raibh. Agus ma chóirst nach cud sibh léirvis, a review or critique. Léirvis it na mian an socialta acin. Jimmy ein gan tarsin súlan ishe iad a ná chóirugh, fiach an chláin sibh cútste na héisimplar an bhacam an shit iad an cléachgugh. Ha nas gialach Gàidhlig leif mi feed va? Cofiad a hau... En ja meer eerste te woorden in shock, wel meer wie fiach in die scialach in Gàidhlig skrivig. Fys ik rona, ach smeunig, mische, dan sas an in litrachus. Na bi garach, garsanach jeig. Simig skrivet dar a hanig gosil litrachis gavoor geniste. Ach, sé'n ruddes kutre miche gevel a karder ut. Garsana joru aram se levig. Sé teacher bealde hoenet, agus hoort rona gemeeg de kar, agus oneroch. Wel, ha style tarigach agad, agus han a karakter in eintjinach. Wel, kasse miau ne vollig te go. Smenig men a chaint, agus na jalavin ha sin a cruhoch a goed. Kujach, leef agus leef. Leef stuge in jelle, got plach gan. Ach, gian bagant a leer vesedig in de naum. Smenig men a vua je heg, rosgrannen, paragraph in is capitulin, edd gloset is aster na scaal. Ha mi a tik sin. Ha sin gema kujachal. Seo fer a bhéile bharsalaí. Sure, het say sias, ha sin je brein mu skrivig fiction. Leef moedig ik chenio gad, jen is scialach in Gàidhlig. In rite bear a chuir drúm sim in Jane sé gon tuciad gar orm, a fes go bhfuil deire bh bhí seach an scríbh. Leef mi een scialach seo, nach boeie goed, skrif mi ga maak gewödoch in Gàidhlig. Van skrivet daar cho ma, imig jalaf is farach gin, guraun een paragraaf agus let dus een sentence. Nach boeie goed, skillem een chichtelschen. Adam seach is tjeviach de Èirisgeigh. Ha chichtel in scialach in Gàidhlig ga kutramach, kon daar is a chule KLL. Han títal héin gad haring isteach.
Bit is sin orm sin stori a lever. Dalorst. Va briarachas an paltjes sa chorúch. Nach rá. Hug murachig immerich iad trí fachgil a ha cutramach. Rosgrannen, sin sentences. Rosgrannen. Fachgilf a ha carcolach rys a bhearla. Paragraphen. Paragraphs. Agus capitulan. Chapters. Rosgrannen. Paragraphen. Agus capitulan. Chóilde sin marshally a cleachge go nachgil sentence san sentence. Iad iasad van bhearla. Sentence. Agus chleach murachig an apperst gniste. Inadvertently or unaware. Agus uadanan secretly. Gniste. An chóilde sif marshally a féineach de bhruidhinn a bhfuil cáil san bí. Is there anything cáil san bí evolvig to go? Is there anything that you would recommend to me? A bhfuil cáil san bí evolvig to go. Jo appers liosach. Nach éistin ribicin jan hórig a bhíist. Han nas Gaelic Gàidhlig je leef me feed va. Cofiad de hou. Gan ja meer eiste te woorden in shock, wel meer wie fiach in die Gaelic in Gàidhlig skrivig. Fys ik rona, ach smunig, mische, dan zes aan een litrachis. Na bí gárach, gur seannach déag. Simig skrivet dar a hannig go syl litrach is gavór gniste. Ach, sé rud is cutramiche go bhfuil a cardar ut. Gur seanna dheorú ar amsa lévig. Se teacher bheil a húnad, agus hoort rona gemig de car agus onarach. Weil, ha steile tarigach agad, agus hanna character in eintjinach. Wel, kas mi aan een volg te go. Sménig me na chaint agus na jalafin ha sin na cruúchacha chuúd. Cúideach, lév agus lév, lév stúga in jelle, go tlach gan, ach gian baganta léirvise ag in the naum. Sménig me na bhua je heg rosgrannen, paragraphin is capitulin, edd gloasit is aster na skáil. Nische, hais acamsa nachil sian na siar le Calum MacIlleathain na bhí a géanamh Èirisgeigh. Agus leiscin de chóirt bharrachd chamór haid tíliagaun a raunsachig na bannan idir scríbhíche inimal agus súlt na Gael. Nach é muintir chodí a bhá seolta. A clé na mílsin de bhachtail t-uisge-beatha as tí an SS Cabinet Minister a gáil na crican, run a ground, a gáil na crican far ilan bharrachd. Tuigisibh go raibh an leor animal seo a hamí brian. T-uisge-beatha go leor, no, whisky galore. Chanéal cáil na sear, there's nothing better. Chanéal cáil na sear na scialach taraneach beáthol, agus a ha gáil áte ilan bria mar seo. Agus na sear bulach ma han scialach sin stéigte tachartas a fír. Get is fiction a haun in whisky galore, ha stéigte mar a hachar gan taoch in SS politician, nu de chai asan rád, destroyed, asan rád bharrachd Eriskay an in neukie diag càit sa hern. A choris dachiad is siskit míle bochtel t-uisge-beatha board. Seug, chula tú sin cearst, choris dachiad is siskit míle bochtel. Agus ben a hachar as J-Live if Rosnich sa Compton Coinnichidh gus whisky galore is scríbig. Chai film animal a dhéanú cúteach stéigte an leor. Le páirte a chláragan seo trí uisge. Apparusa gun ro Joe Fly, great fun. Joe Fly ag na Hillanich, ag zé te fiochan rí na bochtil ein gutír son in Gàidhlig to keep for themselves, in Gàidhlig agus in clé van luch cusbain. Saoil a bhfuil corravochtal háasta tían tír an seo. Èirisgeigh luachánta. Se characterín sinach a bhain an Compton Coinnichidh. A thuúlaigh a bhí na scríbheitir, bhain a lieutenant
ans na Marichin Royal, the Royal Marines, na Marichin Royal sa chiad chocuch. Agus an nuair sin, chai a gobar gan cheirbhis tíoranteach for the Security Service, gan cheirbhis tíoranteach M.I. a sia. Ach, baunan seo an barai a bha chria, agus van tai mór bria seo na gachi sin dusan bliana, et 9-3 agus 9-2. Ha mi a Coinnichidh rí Lisa nicht gnéil, sin tullige en amach mu chompten cór. Lisa, cún agus curson a hánig comptamach Coinnichidh a bharai an toiseach? Hannig compten bhí Coinnichidh a bharai toiseach as na 30s. A chuda elas a toiseach is de chorti, fer bhaca ma enemal an na súl na Gaelic gnáum sa haas. Bhíh dúneúsal i tíin a bharai go ma trích, a choide na náte ach bhíh a dítse de dul líp na dúine, agus sinúir a inginach me dhéin compten, fa uiige as na dúine, agus géniche ha mis mundi gur a ruti gneosach prísal an na barai haast. Tá bethe go má farsingeige réine imimeach rút, bhfuil bechcha cín tí seo sé duine a bhain mar na firse. Bha dúas misneachige bha Joy cheannaice, goisiige choras ciad leor na bheitthe is dífer chuspadan, dunne úsichte. Ach fan na bariche ches go féil am is go úsichte í compten hí. Dé a bhain mu bharai a bhrosniche mar scríbit ar sir. De bhí an na barai gan náma bheit sin cans na 30s, bhí dáte lánscéalchan. Sin mar a bheith na dúine go seachad núne a gíise scéalchan. So socha go de chóirsin leis cuiteach go bhí a glúintin léit íon mach go fersin na chóirtaí a gíise scéalchan a bheith cho fatadí bheith uadna. Bheith a dal sa dá na t-uisge-beatha. Díúta hana fervis a scríag fiction ach fer ha gíise scéalchan. Tá mi gléichéideach go de chléchca na bheith glúintin me dhéin dóid behes character na san láte go de chléchca sin na scríb a whisky galore a leor a benimala a Èirisgeigh díobh. Well, apar dunne clúteach, talentach agus imimeteach I bhain sa compten Maclean. Agus is cínteach go bí na leorichineice I toirt aoigh is tlach, joy and pleasure. Aoigh is tlach do ghinnealichin de lévitarin sin imig bliana rí hín. Ma honsa, ha mi sirig spirit, muintir elan hoti. Is mi in toirt, in search of, in toirt, sean vochtel na gav an a politician a chotchsa. Agus coic a fish joy, nach lorg mi fergutein cúteach. O Calum, nach tú ha cód, a cha todding taingucht san t-uisge-beatha héad a bhí san talv san cód is 8 bliana. Ach unrút a ha-fír, chanéil sian na siar, there's nothing better. Na Joe Floy. Great fun. Joe Floy, rút a chóda sin bha Calum a bheith na hélanich. Ach dún sig sin cúteach mar rútan nach chail ítear chatlachhar. Ha I golf na crican a céalbachach to run a ground. I golf na crican. Agus ma chláine sin in apperst, chai as an rád. Ha seo a céalbachach that she, in this case the ship, was destroyed or wrecked. Chai as an rád. Agus dhéobh sibh tuilleach plóid le Calum an láirithecin. An sa fád chrúdach, Speak Gaelic Extra, I BBC Sounds, agus na mian an socialta. Nach Christian fáilte a bhaisinis Alison Lang, agus Alison has na brína sa phrògraim seo mian lítrachas. Chulda sin na betraie gro scríbh ga paper an neach a chá cúteach rí scríbh cruachal nach il. Ha mi gan trí novelin scríbh háisich mi le scéalach an garage. Sin hiad rútachai Èirisgeigh, an háiseach le scéalach fellí an siad sa seo, agus an nuair sin hánig John Story, bhó chaharlin an leorichin, hócam a féinach an mig uiacham an a bhí scríbh Coinnichidh de scéalachan. Is son úrscéal sé stré de leorichin leis an Èirisgeigh chlár a bhain an úrscéal. Agus chaisit do háiseigh od charó scríbh go rosc uavasach
cumanta, charo fiction, cho cumanta, va tor barstoch ed a bheann, a charo mór an novelin ed a bheann, agus as san níchad bliona a galaf, ha an crú sin je lítrachas ed fas gomór, agus hanelle idir furasta, chulidir níos minne go bhfuil leabhar anta, nu the how càit ed an dúlach van gun dat scríbtead, nóir uadan an haid dadh a líonag, ach nu the how fas crachtir is sé eker sich óvasach intíneach a hán, agus bíú goma mochel as a leabhar, nu the hiwa an clá le cátach, snasel, spatchel, agus fysacad go bí duine eile levig. Agus Jane cusfidin an bíú scríbh. Befist go bhí gra, gyda mi scríbh mi ein duine mi holichtje, gyda triplatjen nach gafag, nach faiagad fúasglagara. Agus stoch gyda sin yn cwsbyr as mwy, duine nachel onaroch, nachel y gynsig na ffyring fat na húnje. Ma hau scríbh mi ein duine ha holichtje, agus ha hwle rút na behe kersgir eor, wel, je ha intinach mi ein sin. Ach sin dúl an a hána bhí lorach úne gaharid leis an upper láúne hacamanis. Sin a bh me do le réineach caisan is go bhfuil gopadig cóirle na leorichan. An íon sé géin begin mini sin. Well sé cóirle na leorichan sé buan caran is a hán a ha cuideach scríbhatarin agus fáilseacharin. Agus siad a bheith gama chuideach na a háisiich mi a scríbh an háiseach. Get nach heel Calum Maclean a bhí Gianú mór an a húh scríbh ag am hín. Ha Calum Maclean a bhí cuideach a gúine. Ha cóirde grúm glán a bhí féisking, gan do rain mise rutigan a san a scríbh ag achgasan a horst bó na hiad bheach smúain. Trna chúla rúta dhémas tachart mas bí an leabhar an ochga gan an clá. Agus mi gedig Alison bú héinolach a bhíarstas dé gachlanús dé appersin a cinas a Gaelic. Con fer a Charlotte agus curson. Well, sé an apperste Charlotte cha nán leis a chiad bhuaile a chuites a chrúh. Agus a mi sminneach gur appert goma frecarach a hán de loch giúnsaí, or cha tachar a chuúla rútas a bhínach, ma hau fiaching rí can an éonsachug, fé mi tú cumala dal, a nön rút le scríbhag, fé mi tú hí fiaching turas na no trí, no ceir, no barach. Agus ar an uva sin, ma mis minnichug gyda Jo Alisonach go bheith sin, Jo choharle do húin a bhí caiinechug iad an apperst sin. Sé cyn siicim, agus tafleit Alison ar san Tína bhrín rein, agus bicin íse géin med de bheithe agus min chéal a hacat héin lítrachas. Nach thar sinne súl gotá a bhíist ar crimach den chárug ar murachug Marshallí is Rona. Seo fer a bhéile Marshallí. Siúad sé sias, has sin brín mu scríbh fiction, leif murachug chéinúgad gin is Gaelic an Gàidhlig. In rute beara chuir drúmsa min Jane sé Coinnichidh gar orm, a fes go bhfuil deireh a bhí seach an scríbh. Leif mi an Gaelic seo nach buiagút is scríb Mícha MacIlleathain Gàidhlig, van scríbh dar cho ma ar imig jalaf is bharrachd churán an paragraaf agus letus an sentence. Nach buiagút sgulm an títal sin. Adam seach is tíabhíoch go de fír I chéile. Ha títal in Gaelic an Gàidhlig cho cutramach chun dar is a chola cáil eile. Han títal héin gad haring isteach. Beidir sin orm san stóri a lébh. Dalorst? Nisje bedúine a cléachcaigh imig fachgal ar san stóri or tale sa bhearbla. Féad sin súlaichad ar tríú sin an dráasta. Clúinear stóri go trích. Agus a chearst go cumanta ha an fachgal scéalach. Hanna ga chavór cúnan stóri agus scéalach agus had boran, feminine, ach chilimi kunna paing sin. Chóla sin róna an shit a gra gun toddig sin orishe an story a levig. To read the story. An story a levig.
Agus fach go lile a chluinir sy'n stori, sin yn tenymer sgial. Nishe ha sgial fidan, masculine, mar Èirisgeigh, ach ha boran, feminine, an yn t-uisge-beatha. Agus chólfa sin aster na sgiol, the pace of the story. Aster na sgiol, ag murachug. Besit yn t-uisge-beatha, the possessive or genitive case, an yn crw boran. Ach cloinio cwdiach, aster an sgiol. Aster an sgiol, sin an yn crw fidan. Oedden yn an Gaelic, by sin Gàidhlig y tachart. Agus mi ieddig yn dy hogsif i'r naparst a chlech marshally. Dawlorst. Ha imig kielf ag dawl, agus dawl leir. Ach ha dawlorst a kielfachig, on you go. Go for it. Ja, get on with it. Dawlorst. Coinnichidh gyfel na cóiríonn san tréisio le tar scríbhíonn dá chananach an Èirisgeigh acin. Siúatah, dal a bheiribh. Dé chanar sa Gaelic san daid. Ha imidach fach go bhacin a chudas an céil go bhfuil cheumannan agus uadhanan níor scarach idir bás gúine agus bás bheilhin. An an luas, Èirisgeigh is bharrachd sé bhásaiche a chanasat, nar a bhís neach iad básachug. Bhásaiche. Ans na hirrug san ilan scianach agus an rársar sé cheuchailé a bhís ag cúid san duine. Cheuchailé. Ach bhásaiche san béach. Bhásaiche. An an nuist is bainne bhulva cloinniu tú dhéige. Dhéige. Ach sé hiúile a chanasat an tíirich, mula agus íle. Agus chanil sin ach balasat gin bheart is gúalchaintin a jóir sa Gaelic. Ring sibh opad mhór a cháirsin. Seoc jaar chúntas it na dúmsaigh sin. Thuaidh sin fis mun jiffer a ha itar lítrachas, literature. Lítrachas. Agus an fach go Gaelic san spelling. Lítrachug. Lítrachug. Agus cúideach an fachcail san literacy. Lítarach. Lítarach. Fachgéil a ha go macáach fi chéile. Agus thug sin imirig jiffer cheorsachin scríbhí, le hit barstach, poetry, agus rosk, prose, barstach agus rosk. Well, a cháirsin ha sin críoch a phrògraim seo a rig sin. Coinnichidh go bhfuil a thula prógram san tré rí ein I iPlayer a BBC, agus le fá híchtalan channel YouTube SpeakGaelic. Agus ha bríarachas cochéalte rí lítrachas a chóirsa leine an Èirisgeigh acin, far an feise fésrachig me chlasichin aoigh cúideach. Chud an phrògram a ha, bí amach léibh.